Kenapa juga Dede nggak ke sekolah hari ini? Dede capek banget, Ma. Tuh lihat mata Dede abis main game, abis ngerjain PR, Ma, semalaman. Capek banget. Ya, Ma, ya, please, Ma, please. Oke, gini aja. Hari ini Dede tetap sekolah ya. Nanti besok sama lusa Dede boleh libur di rumah. Oke, Dek? Oke, jadi Dede hari ini sekolah, tapi besok sama lusa Dede libur ya, Ma. Janji ya. Iya, Mama janji. Mana pernah Mama ngelanggar janji. Hari ini Dede sekolah, besok dan lusa Dede di rumah aja main ya. Hore, hore. Yes, yes. Nah. Kakak, Dede udah izin dong sama Mama besok sama lusa libur, tapi hari ini Dede sekolah. Yes. Loh, Dede, hari ini kan hari Jumat. Besok emang libur sama lusa, Dek. Ya ampun. Sahabat Naura Albi Vacation, jangan ditiru ya. Nanti Dede harus wajib sekolah biar pintar.